Pemirsa kahanan Rahina Galungan ke Raseang, Keramo Bali, melarapan upacara sane mabina-binayan, Sri Tunggil Nyane wenten taler sane pedak tangkil antuk ngaturang sembah bakti suang-suang ke pura. Yadiaston sunaran surya panas jagjag nanging nenten ngereredang manah krama hantuk pedak tangkil ke pura kayangan 3 Sili Tunggilnyane ring pura desa pusa saha pura dalam ring desa Abian Semal kecamatan Abian Semal Badung. Krama rauh antuk magiliran tur ngaturang pengubaktian suang-suang ring pura. Nonton sekadi ketahnyane antuk sinarengan, Selitunggil pemangku kayangan 3 desa adat Abian Semal, Hida Bagus Ketut Sutarse, Kramo desa Abian Semal, ketahnyane pedek tangkil ring galah semeng, sementara galah kutus kantosia semeng. Risampun ngaturang bakti ring pura, Kramo raris ke paumahan suang-suang. Wenten talar sane muaturan ring galah tengai, santukang kramo wawu puput ngaturang sembah ring merajan utawi paumahan suang-suang. Ngawet galah jam setengah 8 sampai benten. Nikah suang-suang ya? Nggih, suang-suang pun maturan kita ke pura. Wow, sira wenten nak muput. Wawu di tiang pageling kita jam 8 wawu kita piye. Yadiaston galah pemarginyane mabina-binayan nanging nenten ngirangin semertin Rahina Suci Galungan. Medasar saking mana suci ring Rahina jagat galungane mangkin kramo kaptiang sida manggih kerahyuan tur kerahajangan. Gong Istri Bali TV.